guhaye ikaze kuri page y'amakuru mashya bikomeje kuvugwa no garuko mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari ndetse na byinshi bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kunangira umutima kwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo no guteguza ingabo za leta Kongo FARDC mu kugota ndetse no gukwira hose mu mujyi wa Goma ndetse no kurasa ku birindo by'inyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye biri gutuma abayobozi mu nzego za politiki n'igisirikare mu mutwe w'inyeshyamba za M23 bafata imwe mu myanzuro ikomeye cyane yo gushoza urugamba ndetse no gutangiza gahunda yo kugaba ibitero ku mujyi wa Goma ufatwa nk'umujyi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse n'umujyi ubumbatiye ubukungu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirongo miremire y'ibifaru by'intambara bya M23 biri kuva Bunagana byerekeza Goma n'amakuru turi gukesha imwe mu miryango yigenga ya societe civile iharanira uburenganzira bwa muntu nyuma yuko kandi Major Wiringo muvugizi w'inyeshyamba za M23 mu gisata cy'ingabo batangaje amakuru akomeye cyane ku byerekeye ibitero bidasanzwe mu gace ka Mabenga kagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nyuma yuko kandi ibi byose byongeye kugenda bigaragaza neza ko leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bashyize gahunda ikomeye cyane yo kugota ndetse no kurinda umujyi wa Goma. Major Wiringo atangaje amakuru akomeye cyane yerekeye iby'ibitero bidasanzwe FARDC yongeye kugaba ku gace kabo ka Mabenga ndetse n'amakuru yemewe agaragaza neza iby'urugendo rwa tank militaire za M23 mu gusatira ndetse no kwegereza umujyi wa Goma. Umuvugizi wa M23 Major Wiringo avuga ko ibirindiro byabo biri ahitwa Mabenga biri gusukaho urufaya rw'amasasu kuva mu gitondo cyo kwa 11 Ugushyingo bikozwe na FARDC ndetse nabo bavuga ko bafatanyije. Major Wiringo kuri Twitter hagana saa 4 za mu gitondo yavuze ko FARDC no bafatanyije barimo FDL Nyatura babagabyeho ibitero bidasanzwe ndetse bavuga ko nubwo ibi bitero byari bikomeye cyane ndetse urufaya rw'amasasu rucyumvikana Mabenga uburenganzira bwo kwirwanaho bwo bakibufite ndetse babashije gusubiza inyuma ibitero byose by'ingabo za leta Kongo FARDC ndetse nabo byitwa ko bafatanyije ku rugamba ariyo mitwe y'abacancuro bivuga ko yakodeshwe n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na bamwe mu bayobozi barangaje imbere kiriya gihugu harimo na President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Major Wiringo aratangaza ko FARDC n'abambare babo kuva mu gitondo bari kurasa ku birindiro byabo biri mu gace ka Mabenga nubwo kandi bemeye guhagarika imirwano uburenganzira bwo kwirwanaho bwo baracyabufite. Ibi ni bitangazwa na Major Wiringo. FARDC nakiratangaza kuri aya makuru ikizwi nuko Kinshasa avuze ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ugomba kurwanwa n'indi mitwe yose iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wavuze ko niba Kinshasa nabiganira ushaka ubwo Goma izafatwa na wundi mwanzuro uhari ndetse imirongo miremire y'ibifaru by'intambara bya M23 yongeye gutuma imitima y'abatuye Goma bijya mu kantu ndetse biratangazwa ko neza amakuru atanzwe n'umwe mu miryango ya societe civile yigenga ivuga ko yabonye imirongo miremire y'ibifaru birebire by'ingabo z'inyeshyamba za M23 mu gihe guverinoma ya Kongo n'igisirikare FARDC bamaze iminsi bigiza nkana ku birindiro ndetse n'ibice bigiye bitandukanye M23 ifitemo ibirindiro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko guverinoma ya Kinshasa n'igisirikare cya Kongo FARDC kugeza magingo kibaraje inshinga rwo gukomeza gutwika ndetse no kugenda bangiza imwe mu bice bigiye bitandukanye ndetse ku bintu by'inyeshyamba za M23. Amakuru yizewe nuko Major Wiringo atangaza ko iherezo ku bitero bya FARDC rigiye kugira ndetse ryegereje mu gihe bakomeje kugaragaza ko nta yandi mahitamo ahari uretse gusatira no gufata Goma ndetse M23 yongeye kwibutsa FARDC neza ko izi ubushobozi bwabo ndetse izi icyo bisobanura niyo M23 ivuze ko yakigarurira umujyi wa Bunagana. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaza ko M23 ifite intego nyamukuru yo gufata umujyi wa Goma akaba ariyo mpamvu benshi mu basirikare bakomeye ndetse badasanzwe bari mu mutwe urinda umukuru w'igihugu President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aribo bahawe inshingano cyo kurinda Goma ndetse bari basanga ngo izi nshingano baherezwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugeza kuri ubu gicumbikiye ndetse gifite imwe mu bikoresho bigezweho by'intambara bya FARDC bitegura gushoza mu bice bigiye bitandukanye. M23 iratangaza ko ifite ibirindiro byinshi ndetse bikomeye muri teritwari ya Rucuru. Gusa igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugaragaza ko kirajwe inshinga no kubitera byose ku ikubitiro hakenewe umujyi wa Bunagana buri amasaha make ari kubarirwa ku ntoki amezi 5 abayuzuye umutwe w'inyeshyamba za M23 ziri kugenzura byuzuye umujyi wa Bunagana. Ikindi kandi nuko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kinyotewe ndetse gifite inyota yo kongera gufata ikigo cy'ingabo cya Rumangabo batswe n'umutwe w'inyeshyamba za M23
M23 mu bitero biheruka byumvikanye kwa 19 z'ukwezi kwatambutse kwa 10 ubwo M23 mu gace ka Mabengo FARDC ari maze iminsi icumbitse ndetse mu bice bya Namugenga mu bice bikomeye cyane FARDC yari ifitemo ibirindiro ndetse ifite intwaro zigezweho z'intambara yagabye ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za M23 gusa M23 bigaragaza ko yirwanyeho bikomeye cyane ndetse byayibashishije gutuma igira ubudahangarwa imbere y'urugamba ndetse no mu byo bakomeje guhanganamo n'igihugu cya Kongo n'igisirikare cyabo FARDC. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse baratangaza ko kugeza ku mwuka wa nyuma muri bo agihumeka aribwo intwaro zizashyirwa hasi mu gihe guverinoma ya Kongo yabikomeje gutera utwatsi ibigano ndetse n'imvugo politike zashyira iherezo ku bibazo byose by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko mu bice bigiye bitandukanye umurongo umugari ndetse n'ibitekerezo bikomeje gutangwa mu nteko ishinga amategeko ya Kinshasa ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru bakomeje kugaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 ari umutwe w'iterabwoba nta muwe zigomba guhaba mu gihe bari kuzirwanya bitewe n'ibitero karundura by'indege z'intambara Su-25 z'igisirikare cya Kongo FARDC zikomeje kugenda zigaba mu bice bigiye bitandukanye. Guverinoma ya Kongo kandi ikomeje gushyira imbaraga nyinshi mu kugaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 ari umutwe w'iterabwoba ndetse ukwiriye ibimwe mu bikwiye imitwe yitwaje intwaro hirya no hino mu isi no kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe mu bice bigize intara za Ituri, Kivu ya ruguru aho M23 ikunze kuvugwa ko ikorera cyane. M23 ikomeje kugaragaza ko iharanira uburenganzira bwa community ngari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse kugeza ku mwuka wa nyuma aho kumanika amaboko baratangaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari izemera kwiyamanika ikinjira mu bigano n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi kandi byongeye gushimangirwa n'umuvugizi w'izi inyeshyamba Major Willy Ngoma ugaragaza ko FARDC nubwo ikomeje kugaragaza ko imbaraga nyinshi z'umurengeri kuzishora mu kugura ibikoresho bigezweho by'intambara mu kuzana abasirikare bashya ku rugamba ndetse no gutumizaho bamwe mu barinda umukuru w'igihugu kwegereza igoma ndetse no kuzana amabatayo menshi y'imirongo miremire y'abasirikare berekeza Goma. Ibi byose ntacyo bigiye guhindura ku murongo urugamba ndetse bigiye gutuma urugamba rurushaho gukara mu bice bigiye bitandukanye byose bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kwirengagiza nkana ikibazo cya community ngari y'abarwandafone n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bivugwa ko bakomeza kwicwa by'amaherere ndetse bidafite inkurikizi bikozwe namwe mu moko y'abakongomani biyita abakavukire abakubiye mu moko y'abavira ndetse n'andi moko menshi y'abakongomani nk'ababanda bate mu bice bigiye bitandukanye bavuga ko ari bo bakavukire ku butaka bwa Kongo ndetse community ngari M23 ikomokamo ndetse narwanirira abari abanyamahanga baje guteza umutekano muke ku butaka bw'igihugu cyabo. Akaba ariyo mpamvu ubwicanyi bukomeje kogera mu bice bigiye bitandukanye ndetse ibi umutwe w'inyeshyamba za M23 uratangaza kutazigera wihanganira ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi ndetse ndengakamere bikomeje gukorerwa community ngari y'abakongomane bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko kandi M23 agaragaza ko leta ya Kinshasa niba yifuza intambara yo mahitamo yonyine ashobora gutangwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi kandi baragaragaza ko biteguye kubikora mu rwego ruri hejuru ndetse mu buryo buhambaye. Bikandi bikongera kugaragaza ibitero bidasanzwe bikomeje kugenda byumvikana mu bice bigiye bitandukanye. M23 ikomeje gushoramo imbaraga zikomeye cyane mu kurinda ndetse no kubungabunga ibice byose ifitemo ibirindiro uhereye Bunagana n'ibindi bice bigize teritwari ya Rucuru muri rusange.